Inaula ba may call lan casting call online. In fact, Merry Christmas na siwas kaywa lili, lala, siyaw, wayang, may kauklash na kaywa. Eko was kaywa. Ina naging lukluwo, singal siye, akalemye, na siyasla, to isusla na siwas misenge, insidi sel David, siya lango, selem Christ. Casting call online, siya aske Facebook, website na yinenging o ke kasla inakalem ya kaksaklash ke pengwo sa inge. Akflet lasho in akalem ye shuyoklash ke lem God il long si yok moeta. Payanang il esen na sish siya ingenik in pain mole na sinmet na kaywa. When si fan na natin God, il ko posisel lain ayana kot moeta. Bakit kalim kele el isusle in kitin city matiyay tayo. Kataya be kalim kele painge en simag toko siya David el isusle we. Isusla ng leming akpaye la kas in palalan met palapaspas ki foko na kitaw sin ye. Isusla saying ma ese etayak na sin may le. Lem Christ el mol ayana nga eko. Tashakta tiye ashmakuluklar. Aksep yen molar pa enboki el mayen el makayvan na pa koin molila makuluklan met na kaywa. Shupesi nge pa ese na shish pain mole in mata yelulin pon lem God. Kaya nge kat ko in palakan. Ko sakit lan ngon matal. Ita fapata na fin elosya mol oy yamatan lemkat. Ingwi palakin na paye ki longkalan lankat semai ese insewo. Napa may esmak na ki akfalet lasha pa in esam le kishipin suslan lem payanan nga eko. Ko inwi oyawala makatalik na din ka. Akfalet lasha in akalim yun na sinsiye. Kilong si yoklan kat na sish. Isam la, lemil da ko, posisel la, kishupin long se, pa na nga eko, in posisel la na sinsiye. Akishoy, kima sa marshirosh. Painge, Academian long se, sige susulan lem, Jesus Christ na sesh meta. Nakio inge nga siyaw loko. Kepe we fact Merry Christmas na suwas kaywa, ke moniak lo was in kalan sa pakat, katsifalet na, pa in oreni in sina kaywa, in masifan na. Mayan long silan kada pa na sinmet na kaywa, el tie shishimit. Kishipin Christmas kat edena in akeshoy ekasho sisinsiye. Akulo.